Kao predjelo za riblji meni imamo hobotnicu tabule. Uz salatu od hobotnice u maslinovom ulju i sa dosta bosiljka, majčine dušice, dosta začinjeno. Preporučujem uvek jedno blago kontrastno uparivanje. Moj izbor je Vernaccia di San Gimignano 2024. Vino srednjeg tela, citrusne svežine, dosta citrusnih aroma tropskog voća sa blagom mineralnošću. U sledeći tanjir sam odabrao jednu vrlo retku vodu. To je prirodna mineralna voda koja dolazi iz predela sa zaista izuzetnim odlikama kada je u pitanju očuvanje prirodnog biodiverziteta. Arteški izvor sa koga nam ona dolazi se nalazi na imanju manastira Simonopetra na Svetoj gori, kao što znate, područje zaštićenog UNESCO-om zaštitom. Voda izbija iz sloja diorita, to je vrsta magmatske, da kažem, stene, koja nastaje kristalizacijom magme u zemljenoj kori. Složenoj geološkoj strukturi, ona ostaje niskomineralna, blagog je takođe ukusa i vrlo lepo prati blaga i laka predjela kao što je ovo.